Prvaci iz više osnovnih škola prisustvovali su programu koji je prvog dana Dječje nedelje bio namijenjen upravo njima. Sve do posljednjeg mjesta mališani su popunili salu Kica Budo Tomović. U ulozi voditelja, ali i kapetana Kuke našao se glumac gradskog pozorišta Dejan Đonović. Svaki prvak ima jednu veliku prednost u odnosu na one koji su stariji od njega. U glavi svakog prvaka ima mnogo mjesta za mnogo pravog znanja. Oni koji su svoju glavu napunili krivim znanjem, u nju više neće moći da stane pravo znanje. Zato, dragi moji prvaci, odmah od početka učite, radite i znanjem se sladite. Učenici više osnovnih škola uz pomoć svojih učiteljica pripremili su različite nastupe za svoje drugare. Nećete mi vjerovati, i veliki pjesnik Gete nekada je bio beba i veoma nemirno dijete. Junaci kosmosa što lete na druge planete, prvo su sjedili na nošama, a poslije su sjeli u rakete. Brkati hajduk Veljko što je zlotvor uprašio pete, u početku je sisao palac i bio nemoguće dijete. Dijete nije dijete, igračka za strine i tete. Dijete je dijete da ga volite i razumijete. Izveli smo točku drugarstvo i... Pomogla nam je učiteljica Aleksandra Miličić. Koliko je drugara učestvovalo sa vama? 13 drugara. 13 drugara, 11 djevojčica i 2 dječaka. Jeste li svi iz istog razreda? Jesmo. I šta ste konkretno izveli? Kakva je bila vaša tačka? Bile sa igranjem. Nama se mnogo dopala zato što sve je bilo da mašemo rukama i da pričamo na mikrofonu, samo što ja nisam pričala o nje, pa eto, njega možete pitati za iskustvo kako je. Pa imao sam malu tremu, mada da sam navikao da budem tako, da me gleda publika i to, pa mi je to lakše palo nego kao kada sam prvi put nastupao. I koliko ste se dugo pripremali za ovaj nastup? 2 dana. 2 dana. Prvacima su se predstavili i dječji solisti koji su nastupali na ovogodišnjem festivalu Naša radost. Pa lijepo, bilo je super i želim im baš uspjeh da budu dobri đaci. Bilo je odlično, ovo mi je 3. ili 4. godina da pivam pred prvacima, divna publika i stvarno bilo super. Pred prvacima jesam prvi put nastupala i kada sam ih vidjela, sjetila sam se mene kada sam bila u 1. razredu. Bila sam mala, čak mislim i manja od njih i prisjećam se tih svojih prvih školskih dana. A oni koji prve školske dane prolaze sada ističu da su uživali u programu. Posebno izdvajaju ples i pjesmu. Dopale su mi se balerine, balerinom sam se dopala i one... I to je to. Meni se dopalo kad je pjevao Nisam više mami, ono dijete, da se veliki. Prvaci su podijelili sa nama i šta im se najviše dopada u školi. Dopada mi se da crtam, molim. Sviđa mi se tabra i one krete što pišu na tabri. Najviše mi se dopada u školi kad je užina. Obilježavanje Dječje nedelje organizuje javna ustanova Dječji savez Podgorica pod sloganom Dijete je čovjek veoma bitan. U okviru manifestacije danas će biti pripremljen program za djecu Rome iz osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin sa početkom u 11 sati.